day. Mazu muda Efesesa chapter 2 verse 8 9 tunaditiri. Now wa mwinu unenzi kudechu hachumanyi halulu ambala lwanyi wanzambi. Lui chumanyi chuma chuwaterera tandi chuwabula kuterera chuwaterera chuwabula kuterera. Chidinei shemoyo chwaya nei shemoyo nei malami nechu namukwati nawo natera kumwira ngai kumubabesha nechu natera kumweta mlonga chuma chineri chata dichinei ami hino kwinza kuti shemoyo nami natera kukweta ilanga na gulegide yang na umweke sheri chumanyi luwinechu shemoyo watere kuya kumkana utasha kudisa maninde amwana ake kungeta ilanga ochinaila nama mwana kungeta nedi afuma kubula kungeta dimdi chichwadinga amchafuma kunga kumuchima amakwangu tena amwana chinadana kena di hafuma kunleka ilanga na muntu kwindi mumuchima windi watongosho kukuleka chakuba nikudana ke nikudana kena indine nikumulesha shemoyo nami echineri weya malami 20 kwacha umfundishiri mususu wa makondi aleta ni mususu wa makondi na mwana kenchawana taindi nasambile kufweta nasambile kufweta necho ndikushimu chinekali chakuluwanyi necho ndi chinekali chakuzati ndichimuna mumazu mudimazu asweja kulema mulongana ya mwini na luwi hakukuwerera hiyenu awenuku hinyidimu yenuku hicha kunyidimuku nawe ichawana chambara chanyi mulongadi kulonda kubuli muntu ukudisama kulonda kubuli muntu ukudisama echo ancho amaseki akinga kudisama necho ilanga nzambi kwindi hana okenga eina namu kudisama chumwenenu mwani chumwenenu tunadinga na kutala ha muchu wechu wansangu wasweja kulema muchu wechu wansangu tunakuosha necho di mwani tuoshenu hamu wejime necho di chengi indi Yesu wa mukanda wa nzambi Bible hinyi chuna kuihulanyi Yohano chweula chengi muntu mkwao haloshi hinyi Isaya nintetemena inu chechweula mkwao hinyi Ahebero kudi chweula inzambi. Very good. Inzambi tata necho chwamuihula indi Yesu wa Bible hi chweula mazu achwinga mu mukanda wa Ahebero necho Ahebero chapter verse 8 naho nzambi wa mutena mwanini nindidi eyi nzambi dichi chaino mpinchi tutali mu verse ya 14 verse ya 14 ha ipapiru yechu chuen tutangire nchengi ha munecho Yohanu chapter 1 na verse ya 14 undenu mwani tutangirenu hamunecho verse 14 naudi izu hidi kuikala muntu washakamini mukachi kechu hichu kubanjila lubanji lwa kulema kwindi lubanji lwa kulema kwa mwana katata umuhohu wenzala luwi ni walala. Tutangire nchengi izu hidi kuikala muntu washakamini mukachi kechu hichu kubanjila lubanji lwa kulema kwindi lubanji lwa kulema kwa mwana katata umuhohu wenzala luwi ni walala. Anukenu kumukanda wa Yohani wa muchimu chapter 1 na verse ya 1 kudiyuma yachitangisha Yohani necho Yohani na kuchwinka unsa kulonda tutweshi kukuherela mwana mutenu mwanta Yesu mu mukanda wanyi wanzambi echu ichu natweshi kutadika na Yohani ku mulonga echu kwechu chwadinga kuwanyi hadi mwekesheri mwanta Yesu kudinyi kudi Yohani wachuleja nindi unsa udi na kuchwinka i chwatera kukuherela ngai 100
percent. Mulonga di? Mulonga ouna kuchinko unsahu. Trawana naudi? Wendeli nindi. Wendeli nindi? Wadiri nindi? Waosheri nindi? Watangishiri nindi? Ilanga muna mchapita chengi ya Yohana wa mtrawana nindi? Nindi wa mkwatiri nuku mkwata. Wadinga na kumkwata makasi indi. Wakwatiri mwanta Yesu. Nechu. Dichine muntu na gosha nindi? Eyala. Insangu na kulejeti ya chiadinga. Ona muntu. Amina shaka mini nindi kuitala dami. Nagosha antramindi nagosha walala. Nagosha walala nechu. Wabuli ruku. Watele kutadigisho na wadinga ko. Inehi. Bai chumtadigisha Yohana ku. Nechu kumtadigisha. Iya chukuluwangesha. Mloele na kuchunga unsa washikila mnechu. Nawa Yohana dinka wendu na chunga unsa wanyi. Ni Luka na chunga unsa. Luka na chunga unsa washikilamu. Mateo na chunga unsa washikilamu. Ni nchengi ni Marko. Ana chunga unsa wakumwegesha nao. Iu Yesu Kristu kamana walala. Tienu mwani. Mujisema chakwe chwa Isarela. Hela Yudea. Airejedi nao. Neona kuhana unsa uhadi muntu. Chinga kuikala insa wangahi? Angahi? Aye. Hela amavulu. Chinatekali? Amavulu. Yuku wana mkwenu na kuya manyi mundeo. Nkawei. Huku wana kushimna nena mwani na kuya. Akukani na nao na trambi. Hela chuwa mwana dimu. Mulongadi chinsa huko kosi. Dichi ni mukuhanda kwa mwanta Yesu amaseki kwa dinga insao amavulu amumweni amutiri ashaka mininindi anachumbanji atonderi netu adinga ngahi atonderi yomweni 10 ngahi naedi achumbanji dichi iu Yohana na kuchunga iu unsahu di Yohana inyi kambanji osheni ni Yohana kambanji Yohana kambanji. Kambanji hinyi. Izuda kutia nao kambanji na lumbulu richuma. Neana oshi nao. Shemu yohi kambanji kawana. Chinaimudi? Okay, wendanga nindi? Okay, wamzatira nuku mzatira. Okay, indei. Natonja kinaidi bamba. Muntu mweni mwante swendelenga nindi? Kumana? Inde na kweshima kwa kambanji hinyi. Munde nawe disciple. Who is a disciple? Kambanji hinyi. Kuigara kambanji chumanyi. Emwani? Very good. Muna mtiyo mkulumpi. Mukwa kulondela. Awa chumbanji ekalila chumbanji mulonga adinga na kulondelange intangi shiru yanyi ya mwanta Yesu. Kambanji hikadizi eyala undako. Kambanji hinyi hikadizi. Mweruka kadizi. Kadizi di unaona kudiza yuma yabula kuirukai. Anga haya kushikola munu. Ejuma wenu. Okay. Mulonga nishuma ila kushikola. Ne yuma ina kuitangisha mwadi mwa iruka de mwadi kuyako. Mwayanga kumulonga yuma ina kuitangisha mwa iruka wa. Muna kenga mwiringa hii. Munekala chumbanji chwa shikola. Chinadegani? Munekala chumbanji chwa nyi. Muna kulondela yuma ina kuitangisha kudi shikola. Achumbanji chwa wantangishi jeno. Ilanga kumukanda wanzambi kuikala kambanji. Hikumulondanyi mwanta Yesu. Chinadegani? Neona mkwele de mwanta Yesu. Neka de cha mwinu chei. Neka de chengi ninyi eyi. Mwanta weyi. Neka ninyi. Mwanta weyi. Nei mwanta Yesu neka de mwanta weyi. Igu yana kumuchuka. Ugu yana kuchuka kwenu. Ugu yana kuzunga na wakwenu. Mulongadi unakinga udifwani nei chekala iye. Mwanta Yesu nao cha mchukirunia na wafundishiri. Cha mwetirunia na wafundishiri.
washingila kwao chamwetero ine waikiswiriri wanake nina ilumbu jindi nindi dakurusu tata yanakeni chuma chadina kuilawo yana chiri kuku chinateka ninecho ndikushumuna iu mwanta Yesu chuna kudiza chalala wa badika antu ejima watu badika wejima wechudihana hinzambi ilanga mvesi ya 14 tiye nchuma china kumwekana nao iwana kuchuleja Yohana wachuleja mu Yohana wa mchimu nindi izu nindi izu wadinga hizu da mchidinyi da wumi izu anatenu nao hinzambi mu verse ya 14 mu chapter 1 naudwa izu hidi kuikala chumanyi izu hidi kuikala monchu izu hidi kuikala chumanyi monchu anakutenda niweka lili monchu munatia nasune kinau tiendinu munatia nasune kinau izu ambaru mwini kuikala monchu dicha nasune ku nao izu hidi kuikala chidine iteta udinado iteta dibaru mkani kuikala chula dade nado una dibaru mni hinyi necho dichi chalala tienchuma chamwe kenchenjiri mwanta Yesu muna kumona hano chudi hamu mwanta Yesu wekaliri inyi nzambi muntu chinandegani muundeli naudi God man chinandegani mwanta Yesu wekaliri ikunzambi ikumu mulongadi. The question is why mulongadi chekaliri nzambi muntu tagen mu verse ya 29 ohosi ilani kuitangira dimudi kwakola necho okay nyuna ke kwakola mulongadi chekaliri nzambi muntu wakola de kanavulu mukweni mukwane ena folosi mulongadi mwanje chekaliri nzambi muntu ne muitonjo kaye ine imwana muneruki kabinda mulongadi mwanje chekaliri nzambi muntu chinasakiriri mali chinakuri mkwetu mu verse ya 29 nao chikunachi Yesu chikunachi Yohana hakumona Yesu udina kwinza kudi mwanta Yesu chikunachi Yohana hakumona Yesu udina kwinza kudi yena mwanta Yesu wenjenga kudi Yohana wadinga na wachumbanshi twinde hakuosha nindi taleni mwana kamkoko mwakufumisha nshidi yawa kwa mpata ya muno mwishina Yohana kutuleje chenindi mwanta Yesu hinyi himwana kanyi mwana kamkoko mwana kamukoko wa zambi bai mwana kamkoko mwiyinda hela mwidimba diduka dimbiru mwana kamkoko wanzambi mwanta Yesu wadinga himulambu mulambu wa hanshidi jetu mulambu wa hanshidi jetu mulambu wa hanshidi jei ni hanshidi jami mulonga twatanga dei nao chakadi kupwekesha mashi kosikwana kena yumanyi nshidi dichiya ni unzambi wadinga izu wekaliri muntu wenjiri kulonda ekali mwana kamkoko wanzambi atweshi kukonga mudimu wakutufuira echikunshidi jetu jimene chinaoshi kabinda wekaliri nzambi muntu mulonga mudimu wakuchwamwina na kutufundisha kudi nzambi himudimu wadinga na kukengeka kuzatewa ho kudinyi kudi nzambi
muntu hatwesheri kuzataona mudimuko hera anyelu mwiwulu hiatwesheri kuinza amaseki kulonda tweshi kutufuilako chinatekani chinganzambuho enza mumujimba wanka kulonda difani neyi etu mwante Yesu chenjiri amaseki watiri nao ninzala mulonga wadinga himonchu wadinga hinzambi mumujimba wanyi wa munchu nakuyeola deno chenjiri mwanta Yesu chekaliri inzambi munchu washiri unzambu indi mwiulu tahindi hera hadinga ya masiki wadinga hinzambi wadinga hinyi very good disakilire nuku very good mwanta Yesu hashiri unzambu indi mwiuluku ilanga nuku yanukisha hada mwachitia de kudanchuma kwa walombanga mchipompelu nao sweje kumpinjia kuhumuna dinkendi ne mwayanga kuna kwa humuna ngao dinkendi mbolu dinkendi wadiruka wanyi bread okay kwekala chawisha chawaka Kristu necho kumwanakana mwanta makwa walombanga nao tunasakiriri mwani mwante Yesu chuwenjiri tunasakiriri mwani chiwashiri unzambu wei mwiulu kulonda wenzina kutufuila echo chaluwa taleni mwani nei mwanta Yesu washiri unzambu wendi wadi kutwesha kusaunga wadi kutwesha kuhinjwisha antu afwadehi munamwani hashiri unzambu wenduku ilanga kuti chuma cha shiri mwiulu chumanyi ku le ma kwi ndi washiri lubanji lwa kulema kwindi china chadinga na kumulemesha mwiulu kuti anyeru washiri naye dena kafuira anyi ana shindola naye dena kafuiri anyi a junior kantu moya naye dena kafuiri anyi akanyungulu naye dena kafuiri anyi afulai naye dena kafuiri anyi awana dimu mwani wenji na kutufuira echu chinateka ni mwani undeni mwani mwanta Yesu wenjiri na unzambi windi dichi ami tienu dinu nei muntu na alombi nindi mwanta Yesu washiri unzambi windi mwiulu nelanga amena wanyi chinateka ni ami halo ami mulonga di hintangishiru ya luwa hikumutwambisha nzambi dichi kamana necho alombanga enana kwami antangishi necho na kuimana na kulomba chinga tuzati mazu ashikila mu adimu mukanda di kulomba mu spiritu necho kulomba mwa itongo joka yechu enga nao spiritu wanzambu wachukwashanga kulonda chicho kulomba mwaterera weruka yuma edi mu nyichima yechu ilanga ne mu muchima weyi mudi ntangishiru ya luwa ilmatongo joka nenchi kukwasha kulomba mu spiritu inehi mwani mwanta Yesu hashiri unzambu wenduku nei hadinga hinzambuku muteno hatwesheri kusaunga mukufako chudi hamwe na kwetu okay dichaino mpenji chumuyule ni Yohanu chengirweyo lukulondela aluna nechudi chukumuyula Yohanu necho anuke ni insangu nzambi moncho Yohanu dichiduno kutuleja che human kulonda chidukinecho mwanta Yesu adinga hinyi inzambi yumanyi yeliliyi Yesu inakulumbulisha nao hinyi okuholoko yeliliyi Yesu nsona keshishi na mande mwana na sharika kwa waka shidim yumanyi yeliliyi mwanta Yesu kulonda ku mwe ke sha wu nza mbi wi ndi tunakuyula anyi Yohanu Yohanu wadiri nindi Yohanu wenderi nindi
Yohana wamukwatiri mwanta Yesu tuleji dunu yumanyi mwamweni yeriri inakulete shebu kwere ne wadinga hinza Yohana unakutuleji chwatia ntetemena kudurui hurenza mulonga nakunka wanyalo chukunkenu kulonda chichuku kwata kuni insangu yichu nakutachika chichulombolokile necho mumukanda wa nzambi wenyi wa Yohana anatenuma Yohana angahi ayedi Yohana umu wasonekeri umukanda di Yohana kambanji hakachikanana 10 nangahi ilangi Yohana mukwawu onana tenu mu verse mwatanga hanyi kanda yenu mundinayo haipapiro kudana asoneka unawo verse 15 tare nawo Yohana hakuikara chinsao chakumushimuna hakubidika nindi yeni udi natene ni nami kukulondera wambadi kami mulonga yena wadingi koku amikanda nivwari kana utena Yohana njimiki chinategani kudi Yohana wasonekeri mukanda wa Yohana kambanji kamwanta Yesu wadingana kumulondera wadinga akachikanana achumbanji 10 nayedi ilanga iumukwana ati nayo Yohana di Yohana njimiki ona walejera nchu nindidi mukachikenu kudi munchu nemani mwabula kwiruka amina atweshi kusubula hela inkwabiru jindu kuhela kukasuna nyonji yindi chinjila chategani dichi Yohana kambanji na kusoneka na kutuleja Yohana yumanyi yeriri Yesu kulonda kumwekesha unzambi wendi mu chapter 2 tienu nsangwi na kutanga chukoshe omazo antesha kulonda chitweshi kunoka chengi now hefukuda mchisatu kukana wa mungalalia 10 minutes watudira 10 minutes yetu chinken one indi chidichwa what chikungai 5 cheng okay nikutanga rufuchi kama chukulumbura kufunda chachwa inecho tiendunu hefukuda mchisatu kukana wa mungalalia kwa dingi anchu akudisumbula mama ya Yesu wadingi koko mama ya Yesu anakutena hinyi Maria okay 2 hiya kutambika Yesu ni achumbanji twindi enzi kwa kudisumbulao cheriri vinyu ina amani dehi mama ya Yesu akumwila nindi hiya kweti vinyuku Yesu akumwila nindi mumbanda Yesu akumwila nindi di mumbanda hinsangu yechuku pinji yami kanda ishiki mama yindi hakuyila angamba nindi monsuma kuilejayi ilenu henohu hadingi nsaba jamalora jitano na imu jakutenteka dehi jadingi jakudi jirikanachu ayudea munsaba mwayanga jirita kuiji 8 hela 120 Yesu akuyila nindi inzeshenu nsaba na menji hiya kujinzesha to ni kunyivumbu hakuyila nindi hungunu nenu dinu mumutweri mweni mawija hiya kuchwala mweni mawija chana atombi menji ana barumukide vinyu helukiri kuina afumuku angamba atairi menji diu erukiri o mweni mawija hakutambika kalemba hakumwila nindi anchu ejima asambilanga kuidisha vinyu ya iwai nei anchu ananu devi ya ivulu aletanga yatama ilanga unasweki vinyu ya iwahi nihanu dichichinjikijilu chakutachika cheriri Yesu kukana wa mungalalia hakumwekesha lubanjula kulema kwindi atumbanji twindi hiya kumukuhoelela chukwinza na kulumbulula nei tunafuntide ilanga anuken hadi chuma china kushimu na iyo wanu cheriri mwanta Yesu dichichuyenu na kwanuka nechu chuma china kutuleja na chiyo wanu chakusambila mumukandi wakumwekesha chakumwekesha na chunao mwanta Yesu hinzambi cho chakubalumuna chuoshene chakubalumuna menji kuikala vinyu kubalumuna menji kuikala vinyu kubalumuna menji kuikala vinyu kuikerengi anya balumuna ode menji kali vinyu indi ukadimbiri indi kusahandu
Okay. Nikusanduko. Ilanga kudoho umuweleli chumocho. Hinyi? Yes. Mwanta wetu Yesu Kristo. Chimene nuhena ha? Chukutwale kaucheng. Man. Nendu man. Nam kangena kambanji yo mu. Hinyi? Kangena kambanji. Kanyelo. Kanyero na kambanji wa muwanyi. Anyero ekala kudi. Ilanga chumbanji ahanu hanka. Amasekinej. Very good. Mani. Choshi nechu kambanji munchuna kuirangai. Kambanji munchuna kuirangai. Na udize la kudinyi. Very good. China sakiri. Mwani vde.